Доктор, всем привет. Мен булана Кыргызстаннан келдим, инде када. Бу хандылдан келдим. Өлөттөн келдим. Мен булана улахан проект берени жабыт. Антуй бүтүн каттарыгынан жостко энергичөйдик оңорбут кehiden саналахача. Бу билген энергел бактык токуйду жабыт. Бу 2 күннен атын сирге аяннары сыл жабытына тием белесе устары жабыт. Токуйбут барда энергичөйдик сатаннагына энергичөй энергастык проект таксыга хагана. Атын проект болуда. Биһиги токуйдан туран мы бу токпутун бартын оңордокпутуна энергастык болуу деген эккеден эренебит. Бүгүн үлләтим үлем сменат энергичөйдиги аста. Бу бүгүн кырдык койдадым бир час жо болонар алда болар бир келдим. Дегенен он бир часка бүтүнө бахундан каям калмасын өткөн. Буттан онна бүгүн каламы турга натымны бут минус 4-5 градус. Ген көрдөрөр интернетке олата таржа кай минус 5 касы. Кыржык тымны вагай бе онда этнен ханнан тиздүр жостко марын сарсарда даккан барамман таксиде бил сүрөт яппадылы дигин үтәс. Бүгүн буллагана үлебиттен машинага таксык паддылы эми жостко. Анан доктор халынны тайна хаҗан, юлчыман этеңе болон, всем пока.